Good morning. Ngasigi video hapitang yung minarsi ko. Ngasi Sunday numit ki video se. Ato Sunday numit se Setkadaba Machu hana haragadi hadi pink natraga maroon gumba use to bibi ko hadi dress ta dia. Ato card ki message hapitang yung minarsi. Sila ko card 1, 2, 3 ko. Sidagi ang makhanbirasi ko. Ngarang ina ma post to matamda hadi dhatu mangagi khudop to khudop nga tanati ko hadi aduda aigi chanaba lucky stone do hapa go ina tawar kadam ne ba hadi khudop nga tadi sha de ba dugi pot to ko atu ketang clear taw gena sidum haire ko hadi khudop nga ta oirak pase hadi dumaina di phangda ba hai tar ko suppose aina nga sagi lucky stone se order to matam se da lucky stone do atu dum hapa ga dum sajar ko wa ne ba kem ne te ba atu sa ba ina sai magi asaman ga keno du ga ne ba ina sa lising ani ka dang hai do lucky stone yauraga pulab lising ani lucky stone di lucky stone su man gem stone si di hadi precious stone hai tare ko atang ba stone da ching e du na hadi atu di ka maina yaurok to no ko yaute ko do da adu katang clear to gen en ham ni ko sida adu sidle le card 1 2 and 3 ko sida gi khanbira se ko card ahum se sida le ko card number 1 se pay card number 1 se pay haraga di afaba aigi imung da changak pa hai tare ko ngasi se ngasi se aigi imung sida kainoma afaba ma hadi pau nuai ba ni khangde sel thung gi matang da ni khangde any kind of hadi nuai ba pot ama hai tare ko aigi yum se da chango hai ba le ko ngasi se aduga ani suba se ngarang budi tawbiram ba su yai ko adu sida sum hai ko hadi dan gumba kai gumba tawbiyo kopion hai sida ko hadi charity gumba tawbo ko pas main hai se ko adu charity tawbo sida hadi balance tawbo di darkar roi ba hadi mingon da pithok pa nataba mingon da laitaba mi to oina piba hadi pesa sen kani mina puge khotke haraga yam chaw chaw ba amount kuma di pigano hai ba sida ko aduga ngasai akhoi mingon da kitang khara mating pang ba de kai ba kem ta leite ko ahum suba se kitang ko hadi imungda natraga hadi jaga amada hai tare ko wakhanda su ngai ko hadi dum keno taroga leibudo thokpa ngamdabado makha hadi sigi area sidagi ai senga sagi aina khaliba wakhan oi taraga du sigi area sidena khaliba wakhan sidagi hena kan thokpa ngamdaba natraga imungda leiri na su khalase ba kanam unaningdaba ko naningdaba maina gumba dum tawba khatang le ko aduna yaraga di ko khatang se thopirak ko ma darkar oi ko sida hadi masa mathanda yone hadi nupi se lepaga di leire aduga hadi tholakte ma lengbu lening de ma masa punjala leise adu lengbu lening da se hadi sida isa da aina tholakke ha ga ni patlong thadala tholakpa ya no pon ma tholaga di yam phaba oi maning da ke ka pochai me angu su lai na ko yum kai phaja phaja me amle adu nang sidagi tholaga di nang gi wakhan or na traga nang na hojik lai di ba jaga adu dagi thopira aga di nang gi damak ta phaba yamna oigani ha ba nem sida hai se ko adu timing a phaba se ki pung 3 ka minute ko ma thoi dagi na pung 38 ga minute kun mari phawum lai re ko adagi 12 ga minute nifu mari dagina ani ga minute manga phawum lai re adu matungda mari ga minute nifu taruk dagina taruk kaino akhoi mapan ga minute nifu mari phawum lai re aduga atheng bagina nung ahingi pung mapan ahingi pung kaino dagi ama dagina ani ga minute nifu ni thoi phawum lai re ko sisina timing of phaba ko ga sigya ado sida lai ko Sunday numit chu oi banina hari Sunday se koina sum taw ya bu mang da budi hai gre ko hari Sunday pu pa mi oi tar ga di Sunday se ka khoi ge numit ta kai de ising gum ka pi ba ko adum ba taw bi ba yai aduga hadi akoina kaino akoina hai nga sai na pink machu budi se lo ko lo har na ko lei daga so ma ka hadi pink machu gumba lei gumba ka pi ba phai ba kaino se hai tare ko hadi set pa na traga hadi lei machu gumba hai tare ko akoina nukti gi hari ba color sin sida hai tare ko lei machu gumba dumaina aina duk thaw matam sida ayuk ta kai da dumaina nu ka pi ba yai na traga na hadi ko marak ta khatang theng na lai khuram bu gumba chatle ko le kain khala se ko dum hadi sigi colors ngai se koina use to bi ba yai ba ko ado sida le re ko ngasi gi video se ma'am thank you